Sakisize nation building. Sakisize Mamanyano Sakisize se-Afrika Nombututu Nomumhlophe Sakisize se-Afrika Umsakazo yikhwezi 91510.7 FM 7/7 ngomhla ka7 enyangeni ye7 2014 umsakazo wenkayizo kusitha Bright Morning Star usasakwa Dlamini Facebook namambatha yakubingelele ekhaya emsakazweni yekhwezi ebusuku sikala kamnandi ngikhathi ebusuku la emsakazweni wenkayizo kusitha Bright Morning Star uhlelweni sakhe isizwe sithi nation building uyalazi ukuhlela kusebenza kamnandi best indigenous program lapha emsakazweni yekhwezi FM sasakwa Dlamini ko presenter neproducer yalo hlelo namhlanje sibheke emakhazeni nje amakhaza nje siyabona lesikhathi athatha indawo kakhulu izimo impela khona bisuke ngisubatha hayi kumakhaza ongayiboneli ke impela senkingini ngakho ke sikhuluma kamnandi la emsakazweni yekhwezi FM namhlanje sibheka ngqo ukuthi ke lesimo sezulu lesi sosathatha isikhathi nganani into efana lezo sibone ukuthi ke nane climate change yasephela iyathatha indawo lapha elihlala khona kubalekile sibone ukuthi inamthela yamuntu lezimo zezulu esinazo lesikhathi ngakho ke sinomkhoshulo umfoka Msimang le emsakazweni yekhwezi sibingelele emkhoshulo le emsakazweni yekhwezi namhlanje baba Ngibingelele mfowethu ngibingelele abalaleli kakhulukazi besifundazwe sakithi kwaZulu-Natal. Injabulo ke nje ubusuzule emlaleli sinomkhushulo uzosiqwashisa ngayisimo sezulu la emsakazweni yekhwezi FM ngokuqhubeka kwesikhathi sojoyina mnandi insizwa yaka lapha eNedbank senior communications officer uNkosinathwa kaMsiza bane campaign ehle kakhulu abayibiza kamnandi ukuthi ke nje ibhekelele ubusika kuphela kulesikhathi sebusika ngoba siyabona ngathi kunzima kakhulu abantu baswele into zokumbatha into efana lezo so sikhulume ngayo le campaign ibizwa kamnandi kuthiwa winter campaign mkhushulo siyakwazi sebenzela kamnandi ke South African Weather Service siyazi nina abantu ababhekelela kakhulu indaba zezimo sezulu la eSouth Africa simi kanjani isimo nazi indaba nanku ubusika nanku amakhaza sivezwa Sakazi ngibonge kakhulu mfowethu ngisho ngithi ke kwaZulu-Natal siye sathola isimo esinomoya kakhulu ngomgqibelo kuzo zonke indawo esilapha esifundazweni sakithi beliwusha nje ngaphambi kokuthi ngobandayo obusabangisa engxenyeni ke se-Western Cape kanjalo nase-Eastern Cape kwathi ngomgqibelo yangena ke leya cold front ngobandayo esifundazweni sakithi kwaZulu-Natal wangena namakhaza-ke osibili ke la izolo futhi kuzofika namhlanje ke nayizolo ukumelana nami ukuthi kuzo zonke indawo zapha kwaZulu-Natal ugqibele ibhuse ngamafu kunamakhaza futhi umkhatsha nevula sabalele esifundazweni sakithi sizolindela ukuthi lesifuna namhlanje lezimvula ziqhubeke lapha esifundazweni sakithi kwaZulu-Natal kuzo zonke indawo zizoqhubela amakhaza futhi umkhatsha esifuna namhlanje kuya kuyofika kusasa kodwa-ke okufika kusasa mangisho ngithi-ke sizobe sivuze ngamafu kanye inkungu ekhasha phansi ey'ndaweni-ke ezimaphakathi nesifundazwe saKwaZulu-Natal bese kuthi osukwini bese linje ngokuphakamisa lithandisana bafu lapha nalapha lize noma-ke ey'ngxenyeni ezenyakatho nesifundazwe lapho oJosini komkhulu yongena konongoma kolundi kanjalo nalapha kwaShabisa singaqhubeka sizele ukuthi-ke kube nomkhizo kulezo ndawo uyofika ey'ngxenyeni ezisempumalanga amagqi okushisa azobe sephansi-ke ngenxa yokuthi ey'ndaweni eziningi kusasa kuzobe sakubanda nje amakhaza ekhona kwaZulu-Natal sizolindela ukuthi-ke ey'ndaweni-ke ey'fana nalapha ko-Kolstad ko-Underberg uyongena ey'ngxenyeni-ke esondele izinto abazokhashaba amazinga okushisa azabe elapha ku-9 aphezulu kuyofika lapha ku-11 kanti-ke mawubuya enkabeni sizolindela u-14 no-15 ey'ndaweni eziningi enyakatho singalindela kulezo ndawo amazinga okushisa alapha ku-16 ku-17 kanjalo njengaseThekwini solindela u-17 uyofika lapha eRichards Bay bese kuthi ngolwesithathu ngenxa yokuthi-ke le ngobandayo usuhambile vele sizolindela ukuthi-ke sithole nje amazinga okushisa athanda ukuphakama esukwini okungenani singabanda nje ngokuphakathi ibande kuya esipholeni kwethu enkathini zasekuseni ngixwayisa abantu besifundazwe sakithi ukuthi-ke kuzobe kubanda kugxugxisa amazinyo kulesithwathwa ey'ndaweni eziningi ngolwesithathu ey'nkathini zasekuseni amazinga okushisa azobe ngaphansi kweqanda bese kuthi osukwini nje siphole nje okanye lithi ukubanda kancane kwezinye indawo ngolwesine ayingokuphakama futhi kuze sifinyelele ekuthini-ke mhlawumbe ngolwesine kuya ngolwesihlanu lizothatha kuphole esifundazweni sakithi
Ngizwa kahle kakhulu indawo, ngizwa kahle kakhulu umkhushule emsakazweni iKwez FM. Ngethemba elikhulu umlaleli uyezwa futhi sihambela kamnandi kuyo lenyanga leka July sibone phela amakhaza eqhubeka. Njengoba usuthatha sibeke esithumbeni ngiyibonga futhi indlela usuthathe ngawo susa lapha ke esuweni ku weekend sibheke phambili. Mhlambe ke lesimo sezulu esifana lesi singasilindaba kuzube yini indaba kwaZulu-Natal siqhubeke ngoba sesizwile lapha kwase Gauteng ukuthi sike sezwe ngathi kuyasolakala ukuthi amazinga abheke lapha ku0 manje ngakhona. Nanokuthi sithinteka kanjani thina abahlali kwamanye ama province mawukhona ke ama province atholakala seko 0 degrees. Yebo mangisho ngithi ke iSouth Africa yonke sibala neLesotho ngoba ingaphakathi kwezwe lakithi engikathini zasekuseni endaweni eziningi basixwayisa abantu bakithi ukuthi ke ibanda nje lexakile amazinga okushisa angaphansi kweqanda endaweni eziningi ngokubheka nje lapha ofakala kuzobe ku-14 okusho ukuthi iqhamuka ukuthi ke kubanda ukudlula i-ayisi yazi ukuthi amanzi mefika ku0 degrees afomu i-ayisi kodwa la ubanda ukudlula i-ayisi ngoba kuzobe ku--14 lapha ofakala ungene kokaladoku kwe--7 kodwa KwaZulu-Natal kusasa ngenxa yalapho okuyibona athanda imvubo ekutheni-ke amazinga okushisa angabi ngaphansi kweqanda sizolinde futhi ey'ndaweni eziningi ate lapho ku-1 kuya ku-5 ey'ndaweni ezingaphakathi kodwa mawusondele ezizobonto abazokhahla ngo-underdek abe ngaphansi kweqanda okusinda kusasa futhi-ke ngolwethandi ngenxa yokuthi amaKwaZulu-Natal azobe engasekho mangithobise futhi abantu besifundazwe sakithi ukuthi-ke kuzobe kubanda ngendlela exakile abantu mabazame ukuthi besendaweni ezifumele okanye bezifumele noma kuyingozi-ke ukuthi-ke mhlawumbe-ke abanye mhlawumbe bebasamalahle bechaphele kakhulu ngoba kwasamalahle befune ukuthi kuyabasendaweni evulekile futhi-ke umlilo ukhona ukuyichaphela ngoba ayingozi kakhulu intuthu eqhamuka emalahleni ingathanda ukuthi-ke mhlawumbe-ke igcine imazingeni kodwa-ke ngenxa yokubanda siyazi ukuthi abantu kuningi abakuzamayo siyazi ukuthi abantu bengazami izinto ezingabe yingozi empilweni yabo ngoba ngolwesithathu amazinga okushisa ngaphakathi kwesifundazwe sakithi azobe ngaphansi kweqanda ey'nkathini zasekuseni kubande nje ngokuphakathi kodwa ngokuphakama kwenhlamvu yelanga sizolindela ukuthi kuJulayi-ke nje siye siwathole nje la makhrushfanti okanye imicimbi ebandayo ezilitshele ingena isifakela amakhaza asho ukuthi umkhantsho esifundazwe sakithi bese uthi ungandlula athi ukuphakama kancane amazinga okushisa kodwa-ke ey'nkathini zasekuseni iqhubeke futhi-ke ibande kakhulu usika Ngizwa kahle kakhulu mesemsimanga. Esingabheka okunye siyazi lesikhathi siyakhuluma la South Africa khona i-climate change global warming noma global cooling bakhona yini. Mhlawumbe kunamthelela muni lokhu emkhushula ngoba siyabona amazinga ngathi afinyelele esigabeni esingakaye sasibona ngaphambilini lapha eSouth Africa. Mangibonge msakazi ukuza lo mbuzo ngicabanga ukuthi kuzomela ukuthi-ke abantu bakithi nabalaleli kuzo zonke indawo baqonde kangcono ukuthi bekusho lokhu okufana ne-climate change kusho ukuthini kithi thina emakhaya kusho umuntu osemsinga kusho umuntu osemandeni kusho umuntu osemzimkhulu kusho ukuthi ngenkathi experience noma sibhekana ne-climate change ngezakhe ey'thile ezinezikhaze kakhulu njengamanje ngenxa yesikhathi kusho ukuthi igaba okanye isimo sezulu esihambisana nomkhulu singathanda ukwenyuka okusuthi bangabe kubusika singathanda ukuzwa amakhaba athande ukuba ngaphezulu kwala siwajwayele ngenxa ye-climate change kodwa mangabe kusehlobo kusho ukuthi singathanda ukuthi-ke sithole iy'mvula ezinamandla ezingaphelezele eduma ezingaphezulu kwalezi esizijwayele akusho ukuthi kube imvula nje ephelezele ukuma singathela ukuthi ngobusika bethu ungabanda ngale ndlela esingayijwayele kwezingaphezulu kwalokhu esijwayele esengisho ukuthi-ke i-climate change kafushane ichaza ukuthi mangabe sibhekene nayo singathola izimo zezulu ezinomhlekelele noma ezinobungozi ngaphezulu kwalokhu esijwayele. Wayibeka indaba Mr Msimang wayibeka kukhiye umbiko wakho uyakhanya kumlaleli wasekhaya. Ngiyathemba ukuthi sizwile hayi ke ngiyakuvuma impela you are the best baba Msimang. Ukuthola lelo thuba sikhathi ukuthi-ke
ukuhlala kwafinyelela kubantu bakini. Sengiyayideda indawo. Ngiyayideda indawo nibe nosuku obuhle. Danke baba. Sho kanjalo ku Mr Msimanga emsakazweni iKwez FM weather forecaster lapha eSouth Africa sinikeza kamnandi kusebenzela South African Weather Services. Siyaqhubeka njengamanje 17 minutes past 7 le msakazweni iKwez ihambela kamnandi samba kamnandi 177 days 4 hours 42 minutes 2015 emsakazweni iKwez FM ngithembisile kuna kanjani sokhuluma kamnandi ke nensizwa futhi esebenzela Nedbank engibone bene campaign enhle kakhulu noma umkhankaso omuhle kakhulu lesikhathi sebusika lapha eSouth Africa sizoza ngomsebenzi wabo omuhle kakhulu insizwa engikhuluma nayo ngosinathwa kamsiza senior communications officer khona lapha eNedbank sikwamukele emsakazweni iKwez FM mfowethu. Ngibonge bodwana ngibulele nabalaleli beKwez. Injabulo ukukhuluma nawe lapha emsakazweni iKwez namhlanje kwaZulu Natal baba. Ujabula mina and ngibonge nethuba lesinika lona siyiNedbank ukuxhumana nemphakathi esebenzisana nayo. Kuhle kakhulu mfowethu ake manje singene endabeni ngibonile icampaign yenu enhle kakhulu kusolesikhathi ebhekelele kakhulu ukuthi abantu bengabi namakhaza amakhulu kakhulu ngasichazela kafushane ngomsebenzi enwenzayo baba. iNedbank ine winter campaign. iNedbank winter campaign ukhankasa nonyaka ukuthi sithi asinike abaswelile eSouth Africa izingubo sebenzisana nama-organizations particularly asebenzisana nengane ezinganabazali intandane phinde sebenzisana nabomama mhlawumbe abahlala ezindlini la babaleke emakhaya ngoba bashaywa or kunodlame phinde sebenzisana nabantu asebathi iminyaka sebagugile so sebenzisana nenhlangano ezinjengalezi South Africa yonke siyiNedbank ngonyaka sinokuinvesta imali sokuthi sithenge izingubo lo nyaka lo sispende 500,000 sahamba wonke ama-province wala South Africa siqale nge-3 zakaJune besigcina iphelile e-Eastern Cape lapho sibala khona i-campaign Sisazonibona futhi naseminyakeni ezayo niqhubeka nale campaign okanye futhi uzoyibuza omnye sekhawuthi niyiqale ngamuphi unyaka yona i-winter campaign le. Yabona campaign yaqala 5 years ago nasala nawo lo nyaka lo yenza 5 years. Yiso leso sikhathi leso Nedbank spende 3.2 million yamarandi yakhona ukuthi sithenge izingubo ezidlula 16,500 njengoba sazi ukuthi ingubo eminingi iyasheriwa sithi almost 36,000 people khona abathi bakhona ukuthi balale bafudumele ngabe bebangeke bakhona ukwenza lokho ngaphandle kwencebo leNedbank. So iNedbank sihlale sithi imphakathi esebenzisana nayo sisebenza nayo ngesingisi bathi highly involved in the community we serve. So esingakusho ukuthi iNedbank ukuthi lo mkhankaso sizaphinde siqhubeke eminyakeni ezayo sizame ukuthi lesithumala kodwa nezinye izinto ezikhona ukunceda abantu ukuthi not only sibanike kodwa ukuthi nabo khone ukuthi bazincede impilo zethu sonke zikhona ukuba khona. Ngizwa kahle kakhulu mfowethu ngizwa kahle kakhulu Mr Msiza. Omunye ke uzoyibuza sekhaya ngoba siyazi ukuthi akubona bonke abantu esingathi banakho kodwa ke la eSouth Africa ngenhlanhla abaningi abantu abanawo noma singenayo imisebenzi sinazo impahla mhlawumbe ungathini umbiko ngokudlulisa umuntu ke singazoza ukuthi njengebank kuzoba responsibility enokuqinisekisa ukuthi umuntu ugqokile kodwa kwi-province ayithi KwaZulu Natal sinemphakathi sinabantu esihlala nabo sibabona benezidingo mhlawumbe ungathini umbiko wakho ubhekisela labo bantu abahlala nabantu benezinto ezindala masayisebenzise baba sesiphetha nje. Ngibonga umuhle nayo yonke engathanda ukufika ukucela kumphakathi South Africa ukuthi soba sindimandela manje wonke nomunye umuntu une-talent unesikhathi une-skill angakhona ukusebenzisa ukuthi enze impilo yomunye umuntu ngemphakathi yethu ukuthi ibe ngcono. So siyiNedbank sithi sinama-programs wama-volunteer la ukhona ukuthi wena uthatha isikhathi sakho mhlawumbe uyonceda i-old age home mhlawumbe uyonceda ikhaya lezingane into enjengalezo noma unganceda ingane yaseNextdoor nge-extra med or i-extra science uma sonke singenza okuncane imphakathi yethu ingakhuphuka kakhulu. So siyiNedbank ngigqugquzela ukuthi ngivakashele ama-branch aseduze kini sikhona ukwazi ukuthi yibaphi umlo nawo siyiNedbank la sikhona ukuthi sisebenzisane sonke bese-ke siyazama ukuthi lakho sifake khona imali sizame ukuthi siyabheka yakhona ukufakeka kodwa la singakhona nezokusebenzisa izandla zethu nazo sisebenzise ukuthi
sonke khona umehluko esingawenza kunokuthi sihlale sikhala njalo. Mr Msiza sibonge kakhulu emsakazweni wekhwezi kube injabulo ukukhulumisana nawe muhle kakhulu icampaign ngiyithanda kakhulu athi ngaqhubeka uNkulunkulu ayikhulise njalo nje. Besibonge uxhaso esihlale siluthola kuCrazy FM. Sisabalali kuCrazy FM sihlala sisonke asiqhubekeni ngamunye senze imehluko empilo zethu sonke ngizongqo. Sakhe sizwe. Asisakhe kodwa. Thank you siyabonga uphile mfowethu. Ulibeka kanjalo kodwa abo Mr Msiza lemsakazweni yekhwezi FM hayike sengokuqhubeka ngikhulumisane nawe lemsakazweni yekhwezi ukubheka nje ukuthi ke into kakhulu ngithande kakhulu nasegcineni siyazi khona umuntu othotho ya afforda unazi izinto unazi ingundwangu unazi ingubo unazi into angalekelela ngazo emphakathini basekhona abantu abasakwazi ubelekelele ngoba kaningi siyabona ukuthi kukhona abantu abanesidingo sokuthi sikwazi ubasiza into efana nalezo singasikhuluma lapha ku 0324815911 ku 0324815916 sasokadlamini ohlelo olunanje kakhulu sakhe sizongena ngemsomluko asisakheni isizwe nathi singabheka amabhange kuphela wona azolekelela njengoba sesizwile ukuthi kusabanda khona umntwana ohlala eduze kwethu lehlala khona bakhona abantu abanedingo basekhona abantu abasakwazi ubelekelele bangenelele kusizina abantu ukuze sikwazi ukuthi ke engathuka abantu beshona ngenxa yamakhaza siwabone eqhubeka nje sikwamukele ohlelweni sakhe isizwe sabona. Alright akasekho bengamnikeza ithuba ngashayela ku 0324815911 ku 0324815916 ku 3102 xa egama ikhwezi uvula isikhalu soyibhala SMS yakho ithumele ngapha emsakazweni ikhwezi senayo kumzuzwana ukukhuluma nje sigqugquzele nabantu abanazo izimpahla ngoba kuba nzima kakhulu thola umuntu ehamba ushisa izimpahla zakhe ngenxa ukuthi akayisamlingani into efana nalezo kodwa khona ingane kamakhelwana ayiqokile ubusika siyabona buyaqhubeka kuso lesikhathi manje ake sikhulumeni ke sigqugquzelana lapha ku 0324815911 ku 0324815916 ngoba inhloso enkulu sakhe isizwe sakheni isizwe njengabahlali base South Africa kubalekile ke sikuzwe na ukuthi khuluma uthini ugqugquzela uthini okanye uyakwenza yini nalokho uma umbona umntwana enesidingo nje emphakathini sakhe isizwe sawubona baba njani siphilile baba njani nini Alright no sizwa kahle kakhulu baba usho kanjalo ke uyagqugquzela naye nakuba network yakhe ingeyinhle kodwa uyagqugquzela ukuthi umuntu onakho akanikeze phela lona onesidingo emphakathini sikwamukele ohlelweni sakhe isizwe line 2. Alright angazi ukuthi kwenzakala kanjani kodwa ngiyimisele ngokuzwa futhi ngiyimisele ngokuzwa amazwi akho azogqugquzela omunye umuntu ohlezi onempahla oyishisayo omunye ngenxa yokuthi ayisamlingana okanye abatana abasayidingi lapha ekhaya kuyenzeka ukuthi umntwana phela uyakhetha ngenxa yokuthi ekhaya banazo zonke izimpahla kodwa khona umntwana esigodini khona umntwana ongenabazali nje abekhulumile nje abayibhanga ukuthi nabo baqinisekise labantwana abangenabazali okanye abayizintandane ngolimi ojwayelekile lesizulu manje ake sikhulumeni ke siqwashisaneni kusole isikhathi sikwamukele ohlelweni sakhe isizwe sawona yebo baba kamboshe awu madoda cisho line wami nenkinga ke nokho bengifisa ukuzwa umlaleli ngasekhaya ukuthi ukhuluma uthini kuthina sikwamukele ku line 2. Siyabasabana njani? Siphilile baba. Khanya bezodasa nokumbela. Kumele ukuthi into ukwazi ukuthi kunikeze omunye umakhelwane manje futhi ingane layikhaya esayidlelana. Kodwa isikhathi esiningi ezintweni eqhamuka komunye umuntu abanye abathandi kahle bavele angazi ukuthi noma beyiphilisi ngoba sebephilile kodwa khona bonke khona abantu bangazoshisa ngoba mhlawumbe ngamakhelwane yakhe Sibonge kakhulu ubani sikhuluma naye. Siyabonga kakhulu eMatimatolo. Ulibeka kanjalo kodwa abuveza nendaba esimanga ukuthi abantu bothutha basakudinga ivele lokho sokusetshenziswa kodwa uyaqhubuzela siqhubekeni sikwenzeni thina sikwazi ukuthi sikwenze silekelele isizwe sakithi sisakheni isizwe line 1 sawubona sakhe isizwe sawubona yebo